Masigi mathang sitna ngasi seso lakagi lapiriba gangay tawam asibu mapunghan binabaling bilakliba president inapun ba mitay CSCK inaw bukok sinjari lengsin biraksi dahil sa lengsin biyu loyna na ako'y secretary Ojal Lanboy kabuhina ikay kumnabag utpagi presentation asi pibinabas to hijeri. Thagachari mayam punamak mathang asidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯧꯕ ꯒꯤ ꯄꯨꯡꯂꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯕꯨꯏ ꯌꯨꯠ ꯗꯤꯁꯤꯟꯠ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯌꯩꯕꯤꯒꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯀꯥꯎ ꯈꯣꯡꯂꯣꯟ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯇ ꯁꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯕꯨꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ Disin lemai mai kau pungun bayo ka patang ko ꯄꯨꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯅ ꯃꯤꯀꯧ ꯄꯨꯡꯂꯣꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ Jadi kalau tu yang kita cek ke apa? Ini apa? Mami jadi. Ini apa ini? Bikin apa? Ini berapa? YouTube ti. YouTube ti. Thagachari Daishin State Level Kabui Kangai 2023 Chief Guest na Hogokre Loidana Mayam Punamak Lampak Than na Lakwi na Basu Mekau Konglon Yaikre Lampak Thalalase Kabui Kunchao Se Matay Asidi Welcome Address Pibi Nabagidamak Kausenjari Pau Gangai Lungkairin Kabui Kapong Sumay Pau Gangai Lungkairin Kabui Welcome Address Tilo Ka Batang Kawo Hello.
Hello. Youth for change happening youth among Puji welcome address speakers English way Hello. Every program there is a beginning and words of gratitude, and it's a pleasure on behalf of Kapu Union, Kaiku, and my own behalf for giving to address this August gathering and welcome you all in this state leveled Kapui Kangai. I'm very glad to welcome one of the most active and joyful chief guests, Sri Paul Kemchan Singh. Honorable Minister, RD and PR and Mahut, Government of Manipur, for sparing his time for leaving behind all the important works and to attend this gathering and be part of our indigenous festival, which was celebrated from the time immemorial. Sir, we welcome you from the bottom of our heart. Secondly, at all the guests of honor, I just wanted to name them one by one. Paul Karamsham, Honorable MLA, Langtabal AC. Paul R.K. Imo Singh, Honorable MLA Sogombal AC. Paul Nur Hassan, Honorable MLA Ketrigao AC. And Paul Lorembam Rameswar Metai, Honorable MLA Karau AC. Paul Palme Lungkurumpu Kabui, Lugaku Kekupai. Paul Sana Saponchan Jadubani, President, Federation of Homi. Paul Kuntaujum Joy Chandra, President, United Committee Manipur. Paul M. Pramod, President, Meitei Lipung Manipur. Paul Goro Moirang Chan, Kiki Moirang Kangleirond Kangbaluk. And the function president, Dr. K. Hira Kabui. So we welcome you to this August gathering and to partake in this gathering as a part of our family. And also to all the special guests whom I have left out in naming individually, who are sharing the dice with our chief guests and the guests of honor, I too welcome you all in this function. And all the other invitees and media personnel and from other villages and all the people from this village, I welcome you and thank you all for your availability. So I take this privilege to as Secretary of the Kaiku Youth Club, I take this privilege to call upon James Kamai, the President of the Kaiku Youth Club, to hand over memorandum, as I say, to our chief guest. So taking this privilege, I would like to read it out what the memorandum said. To Honorable Minister RD and PR and Mahut, Government Manipur. Subject: prayer for setting up a new open gym in our village. Yes, respected sir, with utmost respect, we Kaiku Youth Club would like to seek your intervention to build a new open gym in our village for the physical fitness of the people, youth, and young and old out here. Sir, do please consider our need to build up a new open gym, as this will encourage more people,
youth and old to take up and follow physical exercise for a healthy living, especially the youth to divert their mind from intoxicated things and focus on good health. It is respected that the above view are looked into. We seek your prompt attention and intervention. Looking forward for your timely support. Thank you. Nungalin Gangmai, General Secretary, Equio Club. Thank you very much. Katanggaw construction committee di kau lokong kalung kai memorandum ini sama kaya ready syongko construction committee di kau lokong kalung kai presented by Paul A. Moringa Kabui Chairman. Mathangi program asi Lokachari Welcome Cultural Dance. This will perform by Kaiku Kabui Youth. Kaiku Kabui Youth ki ichil inaw sing amadi instrument paibi gadaba sing yam namak tuda shem sapiro hobiro jagoy asi dai selection biriba sing amadi akoy bada biriba function asi mapung paham biriba sing na meeting tan na bagi dama khorang na ngai re jagoy hobi na ba khanghanjari. Batolong tak kepiye tu namanya. Baton siapa itu ini? Sini minggu di pubai. Minggu di.
Thank you.
Thagatsuri Kaiku Youth Nupi Nupasing Nasabiba Jagoi Yamna Ningtizay Makha Zathazarakpada Nasigi Taurangi Maru Oy Pangthokliba Nunggi Oy Bawarol Pibinabagidama Lengsin Biraknaba Haijari Pau London Kabui Secretary General Kabui Union Manipur Ojana keynote address on Kangai Thabigani. Orang tanaman iyo pa ako yaude. Ngasi yai pharga korum wit boxing di tram ni panba abu singi mai ragan wit gangai kumai gi thanda shin bi ka kai chara ko ni pa chitre ham la ya shin bi ka ko Right Chang Singh, Honorable Minister, RT and PR and Mahur, Government of Manipur, Go, Handu Matsada, Doctory, Amity, Robuchari. Guest of honor, Yi Pam Relation Nilba, Ho, Karan Siam, Honorable MLA, Lathaban SC, Royala, ORK Imo Singh, Honorable MLA, Sagonban SC, Honorable O. Nurul Hassan, Honorable MLA, Ketrigao SC, Lorembong Rameshwar or
Nitai Raneswar Nitai Honorable Emily Kerao Eshi Oh Ba Mai Nakurung Ku Kabui Lubla Ku Keku Pai Kai Kudajariba CSO Leadership Amadi Function President Dr. K. Hirai Kabui President Kabui Union Manipur Loinana Oh I Lalit Kumar Senior Advocate Legal Consultant Kabui Union Manipur I Khimku Tam Ikai Kunabaga Loinana Kabui Union Manipur Ki Megadegi Ahanan Lukchari Jad Mai Kumai Asi Kabui Ipa Ipusina Jahi Dishin Kayagi Kaya Deki Tana Thana Dana Sagona Duna Lagaba Kabui Gan Ngai Kumai Haiba Kumai Gangai Haiba Lo Nasi Kabui Loni Gan Mai Haibati Ananda Mangan Haibani Ngai Mai Haibati Kumai Haibani Gan Mai plus Ngai Mai Ani Sikunsin Laga Gan Ngai Haibani Masigi Wahan Tokti Mitei Londa Mangan Kumai Haibani Mangan Kumai Gan Ngai Kumai Het Ahobanita Meibat Jinguna Meshin Putokuna Gan Ngai Kumai Hawi Aduga Aruiba Numitra Meiba Jinguna Meshin Putokuna Loshili Masina Dakpati Gan Ngai Kumai Asi Mai Putoki Nuai Bedu Mishingula Ipa Ipusina Jahi Lishing Kaya Chathartuna Nasi Rukabai Sina Chathari Gangai Kumai Kabui Singini Gangai Kabui Loni Atai Group in Latte Gangai Kumai Asi Kabui Group in Asing Sakami Miyambu Amuka Hana Nulukchari. Thank you. Thagachari Oja Lanbol Kabui Mathang asidi miyamangda thamjari toptopa phajaraba kabuigi jagoi amashu pangthok pigadawiba singna sawongbong kabui khunjau chumiko kabui khunjau gi pakhang laifa singna pangthok pigani special dance asi pai mangda lanthok pinanaba koishem sabiraba lengsin biraki dance troupe Sawongbong Kabui Khunjau Yaragadi khara thuna yangna lengsinbirao Alo, akai chen mai Sawongbong mai tuna ka nan lam ni mi thai lo te ko hol lo khang na mai ka bung chui te ko hol ki na lam lo khang na thai ro me ka ga le kai Sawongbong to kang mai kai chna puna nun te do te ko stage ko lo ki na lam lo na program ma te ti te kai lo khang na thai ro me do te ko hol lo khang na lo to ko lam ni mai phong ma ni me ke do te hol lo ki na lam lo to Kita katanya continue itu semua kan. Dia pilih ke final kan, kocak itu kok. Matang nilane. Tao làm lòng ní mình là sống vùng nằm đại mày, chúng ta cả lại là làm nó không nghe. Ở cái special dance, cái sống khung giao gì, để sai bị bắt thằng na, cái special dance sai bị cái này, ada macam sih kita tinggi lah, benar. Tăng tầm xe cái nó tàu biếu cái taxi nó đi cái thú nó bắt đầu biếu hay là một cái hàng những gì vậy bên đi ở dưới xa cái đó bây giờ bôi xe số một cái bôi khung dao gì yếu chính là xa cái đó đi bây giờ nó bôi một con nó lấy cái miêu số tăng thú nè xa nó bắt đầu biếu tầm xe cái thế thế là bên đi nè bởi vì program xe mà thằng suy giảm là ấy như là cái thú nó vào hay là một cái hàng những gì vậy Kung cũng ngoài cái cây nó
เอาชมเยอะเนี่ย tàu riêng không mày đây số mông năm đại mày để làm nó mình làm hay ta với luôn cầu ấy thì là năm đại nó lên cũng là sao ấy tao làm nó mình làm hay ta với luôn thì là cầu ấy có gì số mông cầu vui cũng trong nó sai đi và ra vui sẽ vui đi cầu vui luôn ra ta với luôn hay có cũng ra vui từ đi từ mày làm là một nhà gì cứ hai cái ta làm là xem làm cái gì hay là cái gì làm gì khi ta với luôn làm xem làm có gì Yeah.
Thank you.
Hagachari sawung kabui kunjaugi akhang lesa sing lesa bi bajagoi asi ubada penjai organizing committee na hagachari ekoi mathang asi di distinguished speech lokachage ikai kumna jaraba civil society organization ki yamna maru oiba leader thaupu duna lakiriba koja sapam cha jadumani gi oiba dangai ga mari lenana warol thambinaba haijari koja ki wafam thamnaba yengsingbiro Ate. To sige rotate device. Kami na Asida pangkuk ko ka na channel la ya. state level karena asigi. Guys, direction give Honorable Minister, Rural Development and Passengers and Mahut, Igi Inau White Kemsansi, Manipura, Mana Pilot Department, Asuma, Corruption Dictaba, Adumba, Ama put another Honoriba, what will Pangkok Riba, Inau Kemsan, Matanga, Nakaman Isigi, Ginau, Ramsam, Nakaman Miam, the Natana, Miam, the Katokava, Emily Haikana, Miam, the Vato Miniva, Aginawi, Aginau, Artimo, Oliver, Emily, Samuel AC, Your Hassan's MLA